Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka City Office 100-fold Academy ha Malki. Justice! We want justice! Gidawa! Yakaho! Gidawa! Yakaho! Rai Peren! Long Yabu! Rai Peren! Long Yabu! Baleki! Baleki! Justice! We want justice! We want justice! Kumgadak ban pendram badawa nakaan ban pinstom ubor purtu wei ni ginong song snong kasnong namdong bi wei ni gisangut ubala syakem don kti ban penyap di shim ye jingim nyuki armut ginong nya akli kamai mentagasi 3000 mut ki paitba jong kasnong kathan nartiang khanduli kibadon ha joint action committee nartiang khanduli area kina school ba ginong hikai jong kasnong namdong kilaplong ye jingmi paitba kabal sang nado madan sari terter hadu yau klau namdong renggat jingtho aki plakat ni bana bandawa bande ban pinstom ne rai penrem miau ne runar nakaliang ka kami jong ne runar kapla ajingkran renggar ka jing sosi ya ka jing le ka jong khon ha ka ba nakaliang ka jongkaru kala ay ka jing kersan ka bapurai ka JC jong kasnong kapla ong ba wat la ka long kum ka kami ka jong uru kamban se chu ban penrem miau jong khon namar ka kam runar ka jong u ka long persa iki imlang ka salang badawa iki bo jong ka an deban set shijing emu Hagani kijingelang ayo ya kijingkran nau presiden KSU Nartiang Usama Chanborwar wahesnong ka mudup Nartiang udaman Dakar General Secretary KSU Lapangap Unit u Agostang Timung nakaliang ka kor da u mantre pertu kinongnya akali kamay kathan kumju ka wahesnong prepare kibadan hapo ka JSC Nartiang Khanduli kilong kumi barkiwe katbay kijingelang lapnya do ma asidol pakma udah yo ayo kan jing sanksi da lai chbi wahe chbi secretary chbi wahe chnom da ye yo plani tinga le dabdo ka jing sanksi bai tam ektia pi ka chnom ka tawaro ka bi ki wahe ka chnom ga waro ki pai ba de ni te wa iki longkur nga nga le wa kipayu kipara kiyonga bukan nga kabayu kama kiwo yung o to ya hafti lang nga chnong nga tha idarai peremi ka kam upon yung nga set cerita jing hado wa the paru sayang yo pelami pi ngai te ten arten blai chibo kaniman ke history ke wasitan hapo kani imlang salang kami mem kwa repeat kani ke jingjia lene mem sa komen bhau yo kulam ini kam gini jingjia dap ke jing dap ram ke jing siau khia ke jor ne benta ke jing kemai pelat kini ki he yong ke runar lada kerunyi hakini gisni yui ya kata kecil rai gini kinong tu nagorok gini yang dithan chemiwa kat dang bon kinong tu kat tedang bon jingcha penyap itu ginrungut nah ngada laju maan boy bum teni giyu em gamsen ke yang aku subah kami tele rai yo biang kejintip atau udang sa hapo thana hapo je tengah yul tiya waga sarkar mho khanstinga mho sunjar ikom kregam yongka nang wa ka imlang ka salang ka pateng ke yong i khamtam ya gini dia mai ke yong i yudau he dau san yo laki boluti yo laki iwan khamtam i ka thnong nam dong bi ro gawi area na don artiang ter hadu khanduli kinong chong chong go em hagani ka thai to gi bro go tim bro gi plai gi bro go kloi we rap ye gi wan gi pralop gi wan na gi ki thain go pher la heme dai siaw la hewan ni por em kam
Henry sendet mi kam gini ke jingja ko saya do lengut kita ki bro trang snam uwi na morap uwi na masngat bat kam jo uwi na gini ke nam dom tendre em ke jingkhia jingmut hawa kam gini ki nong chong chnong umi ini ni ke thany ko mi ya ke tani te daw da penmani penmani ya garli unang kong ha ga sunang masngat demi ipai ba demi renti wo peramdur ya gini di bro trang snam te wo itu ne kasni kecing man gini geje joint action committee nartiang kanduli area wo penmani info ni gini ke joint action committee to ne daw ni gini ki kam jersey ko pensi dori ya ki imlang salang ko pensi dori ko yung kasem ko pensi dorle ya ke kor ka jai ba i ka bri yung kering yo trep